I'm trying to put your heart together, found it broken up. Going up in smoke, smoking up. Make sure the children in the house, she's inappropriate. The way she's approaching us, I disassociate. Exfoliate, the renegotiate. She's closing up, come to visit me. She say that she the loneliest, and it's hard to open up. Open you up like a puppy. Open up, tear you out for a puppy. Let your emotion waterfall on me. Open up, you OPN. Hit you on BBM. We should be closer than friends. If you OPN, engaging you's on my agenda. Request my chariot to get ya. The door's OPN. Take that high road and hop in. Open up, open up. Shut it down like a Macintosh. Open up, open up. Open, open. Cold as ice and Coca-Cola. Open up. Selamat sore good people, kembali lagi di Badomble. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, oke? Karena like itu gratis. Nih kita tadi kan udah dari namanya gunung apa tadi ya? Pancar. Terus sekarang kita lagi ke Curug Putri Kencana. Katanya sih airnya seger banget. Ini sama Om Bilal nih, masih sini. Hai. Pokoknya ikutin kita terus ya. Kita mau cebur-ceburan di Curug Putri Kencana. Gimana serunya? Terus ikutin ya vlognya Bang Domble. Jangan lupa di like, subscribe, komen. Nih, gue kasih lihat nih gimana kondisi di sini, oke? Nih kondisi nih jalannya begini nih kalau di sini. Mantep banget buat. Mari Pak. Suasananya masih hijau banget ya, pedesaan. Ini kalian harus lihat nih indahnya Indonesia. Kita lagi perjalanan guys, mau ke Curug Putri Kencana. Tempatnya sih enak banget karena masih dingin. Terus nih lihat, airnya tuh jernih banget, jadi gak ada salahnya sih kita ke sini karena harga tiketnya itu cuma 10.000 murah banget. Itu pun karena kita harus bantu yang namanya wisata di Indonesia. Yuk begitu ikutan terus. Open up, you OPN. Open up, open up. Shut it down like a Macintosh. Open up, open up. Open. Capek ya guys. Jalannya ternyata naik banget nih. Jalannya Hopi ya. Banyak hutan-hutan. Banyaknya hutan banyak banget. Tapi naiknya minta ampun guys. Kita pakai bakso Palembang aja. Belum nyampe di atas guys, sendalnya udah putus. Putus Pak ya sendalnya. Putus Pak. Jalannya bagus banget ini. Nih jalannya, ya Allah. Open up, you OPN. Halo guys, kita udah sampai di Curug Putri Kencana. Ini kita belum nyebur sih nih, dalamnya keren banget kan. Gimana serunya? Yuk ikutin vlog Bang Domble. Yuk, nih guys. Jadi
kalau kalian mau lihat curugnya itu dari paling atas, kalian harus naik nih. Perjuangan banget nih kita naik, jadi harus naik dulu. Gimana biar tahu di curugnya tuh kayak gimana. Kita mau ambil foto dulu sih, habis itu kita baru berenang. Yuk lihat. Halo guys, kita udah ada di Curug Putri Kencana. Tempatnya sih enak banget, adem banget, seru banget nih. Ya, jadi perjalanannya kita harus dari parkiran itu sekitar 15 menit sampai 20 menit. Tapi jalannya setapak banget. Disaranin kalian harus pakai sandal minimal biar nggak lecet kaki kalian. Masa saya nggak pakai sandal sama sekali nih. Tapi tempatnya worth it banget. Nanti kita bakal nyobain gimana dinginnya di curug. Oke, kita bakal lanjut masing. Oke guys, kayak gitu. Airnya dingin banget. Jadi buat kalian semua harus datang ke sini. Nanti kita Bang Domble bakalan mainan air, bakalan Bang Domble kasih lihat. Oke nih. Mantap banget kan? Nih. Di sini soalnya mendung, jadi kita harus buru-buru. Oke, yuk lihat. Open up, shut it down like a Macintosh. Open up, open here. Ada lagi di mana, woi? Ada lagi di mana? Curug Umpet. Gua kabur. Serunya rame banget nih di sini, rame banget. Rame banget guys. You OPN, hit you on BBM. We should be closer than friends. If you OPN, engage and use on my agenda. Request my chariot to get ya. The doors OPN. Take the high road and hop in. Karena kita udah puas nikmatin gimana berenangnya di curug sama Bang Bilal, kita bakalan lanjutin untuk buat pulang karena udah sore banget. Oke, sekarang udah sekitar jam 4 sore. Jadi kita mau pamit dulu ya. Tapi rasanya gimana Bang Bilal di sini? Seru, dingin, enak. Airnya masih jernih, guys. Dingin banget. Jadi emang nggak salah buat kalian kalau harus ngikutin Bang Domble kemana-mana, karena emang tempatnya tuh selalu mantep nggak sih? Mantep nggak? Bos, mantep nggak? Apa? Mantep nggak? Mantap dong. Nah, terus pantengin channelnya Bang Domble, support terus ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.